Tota programa še v horodskih centroch Serbiji otrimuje už treci rok za šorom, a jej cilj promovovanje mudroho i bezpečnoho hasnovanja novih tehnologijoh. Za nas važne, že sme toho roku daku spremenili koncept. Popri opasnostoch na internetu, ktorý nie sporni i o ktorých musíme edukovať zeci, prez jedno predstavljanje, kotre bude interaktívne, pošveceli sme uvahu i programovanju. Zeci budu mať jednu hodinu programovanja, a rodiči tiež budu mať na hodu čuť prepodavanje o tim na jaki sposob môžu zašticiť svojo zeci, bo oni muša buď svidomi i opasnostoch i prednostoch, ktorí súčasnej technologiji prinoša. So s ciljem zaštiti dzecoh u februaru prešloho roku oformeni Nacionalni kontakt centar za bezpečnost dzecoh na internetu. Od počatku svojej roboti centar dostal veci jak 3000 povolanki i elektronski prijavi. Najčastejše postaveni pitanja, že jak bezpečno hasnovat z društveni mreži, jak instalovac filter za roditeljsku kontrolu, co robiť u slučaju hakovanja profilu na društvenih mrežoh i velji drugi. Poteraz na osnovi prijavoh, rižnih fajtoh znemirijovanja i zahrožovanja dzecoh na internetu formovani kolo 600 predmeti, a u pitanju prijavi uvredzovanja, kradzi identiteta, zlohasnovanja fotografijoh, ali i slučaji pedofiliji, online predatorstva i rižnih drugih hroženjoh. IT karavan poteraz utrimani u Beogradze, Novim Sadze i Subotici, a najaveni i programi u Sečnju, Zrenjaninu, Leskovcu, Čačku i veljih drugih horodoh Serbiji.